Pardon. Milimen ordonansa la pen nang litum kelang ver la ken use 18 difu bini ladak kedo nili Dokmoka Higher Secondary School long sido Dokmoka Higher Secondary pini kopi pot si dak donang kokma la ke pini first kilomini mid 2024 alang litum abari mi student atum kacetong Arni Kibila si alang litum kicingki cethan ba alang litum cetong long le pin pen kacetong lasoposi alang litum ladak pini elomini mi kibila si nang litum ban keceng pen kijut an a video na paklang pola si nang litum keceng pen kijut a video an nang langdun bomoy la si na paklang pon bom আমার প্রিন্সিপাল বড় সারলের ধন্যবাদ থাকে আজি আমার এই স্মৃতি গ্রন্থ উন্মোচনৰ Dokmoka Higher Secondary School ang limit ito kahit ang pagkakaroon itong sorkari aron natin mandatory dokoklo so itong principal Kubin Bora and Joyce Hilse kapag company itong halo request silum limit ito na ito kasi pini arni hello ito may limit ito no kasi itong ning thethel apan chunji buge sini tum kamat hapen parsi ini ke success pak pechun long bu sini tum kamat asi lasu pechun long athe bangke ini tum long ka chera pechitu dubik itu majurpo alumni long ajurpo tum secretary assistant secretary vice president tum do la pensona ka se kapre member kum ta ni daitu ke peteng kan claim pamelo chunlo busi ni non ki jutsi ang leng to chun pamilo busi ni tumi kino asila ke chun dak ke churu nangji lam the du dak kapre kang lugat han bari matum atum tanang ji tong bunu lo la pen dak chali bari matum mane ke sakuria ke the ang leng se claim engineer doctor ke claim pen officer kapre ang leng claim sampai itu masalah itu mustahil nang citong aliracam nang pinter ini, tapi sukses pemilu busi mengkalong lapen laso kibi pun aja, laso ki inspiration long po busi milu pelo, busi asal angkat sifat tu mustahil bukan, kemudian aku alih duji busi milu mata, curu lo. Ini media atau itu mustahil lah cara cukup ini tulisan Allah hai kau organizer itu media itu cara cukup dulu seperti lanjut sukses dulu. Ano sir? Kibang jilangan sa aningkan sa tamil laguson peneng fast eliminate la muneng sa tamil second eliminate la son pon la. Muneng asing kani bang sih. Hotel. Aningkan bang kibi ke mana lagi mathaune reji ya theke aku praktikal takali ba lapsan tu ne reji ni kan aku kenang sab tawi kan phobele phang lapsan dute kan captain bisme sita la songmong batch wise se 94 95 to ba 2001 2 3 lapsan punya batch do classes do hala tumang bang si ini interest do penung si batch wise na son alumni meet patiji punte independently hala tum patiji punte lata di tum dari association de ko pot ko bin ching wa cherap chitu pala son bang me sita kaddo ka be pen ko bang ke ni kan wangi di bang ke la ke possibility de ji asi hala batch wise kini ko bang ke many interest do punte la bang ke
Ante sir, ante dak bini first eliminate lo ex teacher la pen ex student song kong ban pon lui apai chitong pon lui. भाई के लखाए रिश्ता किचु की जोन पे दाग के दो के दाम मतेंग के ला एक्सपीरियंस तुम लोग के फरुक की फरो के बुझी ला पेना को लोग थान ना तुम ला तुम लोग का बैंको के बुझी ला दो में यदि बैंक ला के थान बोल पे ना प्रंग बारिम थाना तुम पेन ऐसी दाग लो चार्ली बोम एक्स स्टूडेंट्स बारिम चार्ली तुम ला पेन के खान बारी में तुम करते हो पेन तुम्हें सूरी के बात कराप जी Sir, ante la sponsor